Sanibonani, siyanamukela ku-AVG Reality Channel. Igama umchasiseli Siminyaminya Sentombi. Izolo sike saposta ku Facebook mayelana nodaba olwethulwe yi-Special Investigative Unit. Abantu abaningi bathi abayizwisisi leya document ebiphostwa. Kodwa ke ngizothi nqampu okuyikho engicabanga ukuthi kuthinta kakhulu abantu labo akade bebuza. I won't mention izinto eziningi mhlawumbe ezingeke zithinte zincede especially labo bantu akade befuna ukuzwisisa ngakho. Okokuqala, abantu bebefuna ukwazi ukuthi babona amagama wabafundisi babo on that report, bafisa ukuzwisisa ukuthi kuhamba njani. Lapho obekushiwo yi-SIU ne-Home Affairs ukuthi abafundisi mostly kuthiwa babe nendlela yokuthi bathole ama-documents ngendlela ebingasiyo, futhi kwenzeke kwabaningi. Kodwa ke kwase kufakwa ngaphambili ukuthi umfundisi uBushiri nomfundisi uOmothoso ngabanye babantu abathola lawo mavisa ngendlela eyingasiyo, besebenzisa imali njalo bethenga izikhulu thizeni zase-Home Affairs, okuyinto i-Special Investigative Unit ebhizi ngakho. Sesibona kuboshwa ngapha nangapha abantu balapho, kanye kuthiwa kunamavisa amaningi asezandleni zabantu okungamavisa athengwayo, okwenza ukuthi abantu aba-aplaye amavisa ngendlela eqondile abaningi begcina bengasawatholi ngenxa yokuthi izikhulu thizeni bezifike zifune imali, okwenze ukuthi abaseshi mabesesha bechecka ikakhulukazi izimali ebezitholakala zingena kuma-account walabo bantu, kuthiwa amanye ama-reference ebethi permit, amanye ethi visa, amanye ethi waiver, okukhomba ukuthi bekuzimali ebezingaqondanga, ngoba bekungadingeki ukuthi imali ezinjalo ziqonde kuzamba zalezi zikhulu kunokuthi ziye straight to i-Home Affairs. Okunye siye sathola umuntu okuthiwa uKhutha Kwashempofu, okungomunye futhi obalwe ngokuthi naye ivisa yakhe ayithola actually i-permanent resident. So wathola i-permanent resident wayithola naye ngendlela engaqondanga, okwamenza wazwagcina ethola umsebenzi omkhulu kuhulumeni wase-Northwest, umsebenzi owamholisa nearly a million annual, imali eningi kakhulu. Okusho ukuthi okukunye okwenze kwaba nalolu phenyo oluningi olwenziwa yi-SIU e-Home Affairs. Ngakho-ke abantu abaningi aba-aplayela lezi zinto bagcine kusenza ukuthi bengazitholi ngenxa yokuthi bezitholwa ngabantu akade bekhipha imali thizeni. So kuningi okusezokwenza, kusho ukuthi abantu siyacela ukuthi uhlale kakhulukazi abantu ababe-aplayele izinto. So kusho ukuthi ngabe wawu-aplayele i-permit, now you understand ukuthi kungani abantu be-aplaye bahlala isikhathi esinye. Abaningi sebelanda abo-5 years, abanye sebelanda abo-3 years, umuntu wa-aplaye wedwa kungaphumi. So now sesi-clear ukuthi yini ebisenzakala behind the scenes ebisenza ukuthi abantu behlangabezane ney'nkinga ezinjalo, ikakhulukazi mabe-aplayela lezi zinto. Sokuvelile ukuthi hayi bekunemgunyathi omkhulu obusenziwa laphayana. Sithola ukuthi kuthiwa hayi i-Home Affairs kunabanye esibahlalise phansi baku-suspension ukuthi kusaphenywa lokho. Nama-asylum kuke kwathintwa into ezinjalo ukuthi edabeni lwama-asylum khona akade bewathenga ngemali thizeni baphiwe ama-asylum, kuncitshwe abantu genuinely abasuka ezindaweni ezibucayi okumele ngabathola lezi zinto zingama-asylum nama-refugee status bengazitholi, kodwa kube nabantu abazithola ngaphansi kwetafula. So yiko lokho ebengizama ukuthi ngikuchaze, ngoba abantu bebekhala bethi abayizwisisi kahle indlela ebekwe ngayo. So engathi manqampu nje yikho lokho okuchazwa yileya report engathi kuthinta wena, okuningi kuyabe kuthinta abanye abantu. Ngiyabonga kakhulu, ngiyanithanda. Ningakhohlwa ukuthi nishare, niphinde nisubscribe, siyikhulise le nkundla. Ngiyabonga kakhulu.